burya naragarutse nkurikira onkle tugeze imbere y'umuryango gutya aravuga ngo ntiyinjira ubwo ni mwijoro turatuvuza induru onkle aragerageza uburyo bwose nyine birangire icyo gihe ndibuka nararize sasa etape yagiye kubaho yanyuma yantumye je nitora ngasohoka nta muntu anyirukanye nkava mu rugo nta muntu anyirukanye. Sari guys, ndabaramukije aho murereye hose, abari mu Burundi, abari mu Rwanda, Kenya, Tanzania, abumva ururimi rwacu mwese ndabaramukije. So nkuko bisanzwe ni Pamela, narimba kumbuye sinemetse kuboneka. So uyu munsi rero ndi kumwe n'umusista wanyu ariwe wanje, musanzwe mumumenyereye kuri kamera za Behind Us Show. Atangure abibwire abasuhuze, ndazi ko namwe mwari mukumbuye. Karibu sister. Murakoze cyane, nanje ndabasuhuje cyane kandi nishimiye kongera kubana namwe. Ku mazina ni Niyonsaba Nadia. Murakoze. Amakuru yawe Nadia? Ni meza. Wari bakumbuye abashuba bagukurikira kuri kamera za Behind? Narimba kumbuye cyane kandi nawe namukumbuye. Yo nanje ndamukumbuye cyane gose. Imbere yuko dutangura ikiganiro, turazi ko hari abantu badukurikiranye bagwaye, hari abari mu bihe bitameze neza, ariko ava yuko dutangura twibanze twiragiza Imana. Nadia wo dusengera. Dusenga Imana. Mana nziza, Mana wambaye, ndagushimye ndaguhimbaje kuri uyu mwanya duhaye. Tugushimiye ugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana igira neza. Tukweretse uyu mwanya tugiye kubamo, tugiye kuganira, turakwinginze kugira ngo uze kubana natwe kandi ibyo turi buze kuvugira hano hantu bigira umumaro kuri abantu bari buze kubyumva. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Urugendo rw'ubuzima bwanjye kugeza iyi saha ni rurerure cyane, ariko nanone ndavugamo bike cyangwa se no kugenda kuri etape par etape. Parti ya mbere. Yego. Je rero mvuka ndumurundi kazi mvuka mu bana batanu, tuvukana turi abana batanu. Je ndi umwana wa gatatu. Ndi umukobwa w'imfura, ubwo nkurikira abahungu. Ubwo abahungu ni bakuru banje babiri, nanje ndi wa gatatu, ubwo nije ndi mukuru mu bakobwa. Turi abana batanu. Rero nje nakuze mu rugo ubuzima butameze neza. Murabizi ko hari ukuntu ushobora kuba mu buzima nyine ugasanga ntibiri kugenda neza. Noneho twebwe twabuze papa turi abana bato, kubera ukuntu twakurikirana turutana imyaka ibiri. Rero tumaze kubura papa yapfuye mu 2000, apfa nje ndi umwana muto. Rero je kubera ko nari umwana muto, ubwo urumva na kwa kundi dukurikirana dusumbana imyaka ibiri, ariko nari nzi ubwenge. Sasa rero ubwo papa amaze gupfa, urugendo rw'ubuzima ubushaririye cyangwa se bumeze nabi. Bwabaye butangiye, nari umwana ariko nzi ubwenge. Rero ndibuka ko icyo gihe papa apfa yari yagiye yari afite akazi, noneho yagiye guhembwa amafaranga. Ubwo niko byageze nko mu masaa 8 gutyo, saa 9, umuntu araza mu rugo aratubwira ati burya umubyeyi yapfuye. Ariko nje ndabyumva ko bavuze ati papa wanyu yapfuye, ariko sinabasha kumva gupfa niki. Kubera ko ndi umwana. Ariko nyine mama kubera ko twari kumwe, aba agize ukuntu nyine ugira ngo umutima umuvuyemo, nyine menya ko hari ikintu kibaye. Ubwo rero nibwo twagiye kureba aho papa ari. Je gusa nagiye kugira bagiye kushingura, nibwo nagiye geza ahari. Gore narakana bagenda bateruye. Uramenya ko nyine muvyeyi yatashe, ariko nyine ntiwabisobanukirwa. Ntabwo nigeze mbisobanukirwa kubera ko sinigeze mbisobanuka kubera ko narakana nyine banteruye gutya,
ariko hari ukuntu umuntu iyo yapfuye bavuga ngo ni ukumusigaho amavuta, sinzi ibintu bagira nyine gutya mu ruhanga gutya ngo ni ugusiga amavuta. None nanjye nabikora nkabona nyine umuntu ntari umwe kunyeganyeza, ariko nyine nkabona ni papa. Ubwo rero menya ko papa yapfuye. Papa amaze gupfa rero, kubera ko bakuru banje bo bariga, ariko nanjye maze gukura nanone njya ku ishuri iga primaire, ariko nyine ubuzima butameze neza, ariko hakundi nyine abana bo ruguru babayeho cyangwa bo mu cyaro nyine baba babayeho ubuzima butameze neza. Rero maze kwiga primaire, ubwo nagiye secondaire, nayo ndibuka ko ruguru nahize 7e yonyine, ariko maze kuyiga nabwo ngenda kwiga i Bujumbura muri famille. Ubwo no kuvuga 7e niyo nize ruguru, ubwo mbagiye kwiga i Bujumbura. Noneho rero hose ubuzima bwarakomeje kumera nabi, ntabwo ubuzima bwari kugenda neza, kubera ko urumva bagusaba minerval ku ishure, bagusaba ama uniforme, ibintu byo kwambara nyine ibintu bitandukanye, kandi nk'umukobwa bakeneye ibintu byinshi mu buzima, kandi byose ntago wahita ubwira famille ngo urumva ngo mu mpibi ahantu akenshi iyo uba muri famille si byose bagufasha. Bisaba ko nyine ugira umuvyeyi pembeni azara kurungikira na Cotex, urana ko umukobwa akenera utuntu twishi, birumvikana cyane. Nuko rero ubwo ndakomeza ndiga, ariko nyine bigoranye. Minervale, mama kohereza minervale, umva mbese nyine ugasanga famille nyine umuntu ushoboye kuguteza imbere ari ubikora. Ariko ndibuka niga 8e naba muri famille imwe, hari famille nabamo, rero famille nabayemo nabyo byambereye nkaho ari urundi rugendo ntangiye. Muri famille naba kwa oncle wanje nuba arahari oncle wanje arahari, kandi ndamushimira, yakoze ibyo ashoboye nk'umubyeyi, ariko ntabwo ndi bubivugemo cyane. Ariko nanone burya umuntu iyo yaguhaye ahantu ho kurara, akakugaburira, akagira gute, byanga ibikunde buriya aba yagufashije, aba yagerageje uko ashoboye. Ariko rero ntabwo nashoboye kugira amahirwe yo kubana neza n'umudamu wa oncle, madame wa oncle, ntabwo nagize amahirwe yo kubana nawe. Ndazi neza ko nawe iki kiganiro azagikurikirana, ariko n'ubwa mbere mvuze kuri bino bintu. Nawe ubwo nabikurikirana azabona azabona igikomere yanteye, azabona igikomere yanteye, abone ubuzima twagiye tubanamo, abone ko butari bwiza. Ubwo nukuvuga nayo niga 8e, ubwo 9e 10e hose nize mbaye imyaka 3. Iyo myaka 3 yose nize ariho ndi nabakuwo mu oncle. Rero ndibuka ko ubuzima ndaho ngaho niho bwatangwe nyine kumera nabi, nyine ndavuga ati buri ubuzima bw'Ubujumbura ntibworoshe. Arumva nukuvuga je nagenda ku ishuri, nkajya ku ishuri mu gitondo, ubwo nkirirwayo ibiki, ariko entre leta ntaraza aho ngaho muri famille. Nukuvuga ntabwo byoroshye kugira ngo nze mu iyo famille, kubera ko famille zindi zaba zifite abandi bana. Ugasanga niba ari kwa oncle undi harimo abandi bana muvukana, cyangwa se niba ari kwa tante harimo n'abandi. Ubuzima papa wa Nyamara akimara gupfa, uko muvukana buri mwana wese yaciye aja muri famille, canke wowe ni wavuye mu ruguru nyene uza muri famille promonde? Oya, ahubwo basaza banje nabo baba muri famille. Bari basanzwe baba muri famille ariko zitandukanye, kuko buri wese ubwo buri famille yafata umwana. Ubwo rero maze kugenda batoyi banje nibo bagumyeyo, bagumanye na mama, ubwo nanjye nja ku ishuri. Urumva abasaza banje nabo bari ku ishuri, bose baba muri famille zitandukanye, kandi umva twese twaba muri famille zitandukanye. Ubwo rero abagumanye na mama ni bariya batoya banje. Rero ubwo ndi mu iyo famille ndaho ngaho kwa oncle, najya ku ishuri. Hari igihe twirirwa ku ishuri ugasanga dutashe nka 9:00,
cyangwa se tugataha nka saa 7 ubwo saa 7 dutashe waragenda mu rugo ugafungura noneho ukabona gusubira ku ishuri saa 9 nanone mukaba mutanga ibyigwa. Rero nanje nuko byagenda, ariko ikintu cyagiye kumbabaza nukuntu nataha nk'abandi bana ngataha mu rugo nanone nagera mu rugo ngasanga bafunguye bariye ntabyo kujya mbona. Baba babizi ko ndi ku ishuri kubera ko twagendaga mu gitondo, ariko iyo twaba dufite igihe cyo gutaha saa 7 ubwo twarataha tukaza mu rugo noneho ugasubira ku ishuri saa 9 ukabonje mu ishuri, ubwo n'uvuye saa 8 n'igice gutyo warongeze ku ishuri. Byaba bisaba ko nyene uri utaha ugafungura kandi uba hafi y'ishuri. Yego, nanone ugasubira ku ishuri. No kuvuga yo warataha ugasanga n'ijya Nasanga nta njya zihari, ubwo ngasubira ku ishuri, ariko nari mfite umugenzi wanje nanubu arahari, Landrine, ndazi ko nawe n'umugenzi wanje na famille yanje ramuzi, abacuti banje bamwe na bamwe baramuzi, yari umugenzi wanje cyane nanubu n'umugenzi wanje kandi turavugana, ariko yambereye umuntu adasanzwe mu buzima bwanje. Yambereye umuntu adasanzwe kubera ko ku ishuri iyo najya mu rugo ngasanga nta kintu cyo kurya gihari, narasubira ku ishuri nkamubwira nti mu rugo rero nasanze nta kintu cyo kurya gihari, ntiwamfasha? Ubwo we yahita agenda akangura amata, akangura ibitumbura, ubundi nkarya tukajya mu ishuri meze neza. N'umuntu yambaye hafi ku buryo niyo hagera igihe nkabura minervale y'ishure cyangwa se amafaranga umuntu yishura nyine y'ibipapuro bagiye gukora ama examen yarabikora. Akaba ari wanyishurira. Nukuri yambereye umuntu adasanzwe mu buzima bwanje ku buryo nyine ntashobora kumwibagirwa kugezana n'iyi saha. Rero nkiraho nyine muri famille bariye none nta kintu wagira nyine ngo ubaze oya nk'ibintu by'injya nyine ukavuga ati injya zanje zirihe n'ibiki, kubera ko urabona oncle w'umuntu abari urumva bavukana mama wawe niwo bari famille yawe cyane cyane. Rero niba umudamu akoze ibyo, ntabwo je nari mfite kugenda mbwira oncle buriya rero bimeze gutya na gutya, ubu urimo urasenya urugo, ubu uriko uratanduka mu bisanzwe urimo urateranya abantu babiri. Kandi oncle wanje yabyuka mu kazi mu gitondo saa 10 yaba yagiye mu kazi agataha ijoro kubera kujya gutanga amakuru d'issoir mu bandi bana, agataha ijoro. Yagira gutaha je naryamye mu masaa 3 saa 4 naryamye. Rero oncle ntantu twahurira na hamwe, iwe yarataha naryamye, noneho mu gitondo akabyuka hakiri kare akaba yagenda mu kazi tutabonanye. Rero umuntu twabana hafi yari madamu we kubera ko nawe yakora akazi ariko agataha. Rero hari ukuntu wakomeje ububamo nyine nabo bayimwe imyaka 3 ni ukuvuga hari igihe byagira nka nimugoroba nko muri weekend nkumva madamu warampamagaye akambwira ati oza abana ubambike ubabwire bansange hahandi. Kandi bari abana bato, yari umuhungu n'umukobwa, ubu baranakuze ariko twari utwana duto, nk'imyaka gutyo 3, undi imyaka sinzi ko yari yuzuza 5, ariko nyine bari abana babiri, umuhungu n'umukobwa nibo nabana nabo. Rero ubwo iyo yambwira ngo abana bamusange hahandi, baba bagiye kwinezereza, kuba bafungura neza bakarya neza. Yego, kandi nkabikora n'umutima mwiza. Ariko ikintu cyambabaza ni ukuntu yaba yasize nk'ibintu byo guteka, nanone bataha ntibafungure, nanone bya biryo byapfa nkabigiraho ikibazo njewe. Ni ukuvuga wewe yarafata umunsi agasohokana abana. Yego, basohoka agenda akaryoherwa, ubwo yasize ratio mu rugo, bashika gufungura wapi. Yego, ni ukuvuga zanjye zaraye niba ziraye mu masorori zikaca zipfa, je nkabigiraho ikibazo kubera ko ibyo kurya byapfuye. kandi ubwo je nta kibazo nawe mbifiteho kubera ko je nagiye ibyo nshoboye, ntabwo nagiye ibyo by'abantu bangana. Mana yanjye ni ukuri arahari kandi simwanga, nta nubwo mumufitiye, nta mutima mubi. Ndazi neza ko kino kiganiro azabikurikirana, kandi neza ko nta hantu hamwe ndimo kumubeshera, ariko aho yaba ari hose yumve ko afite amahoro. Je nta so nubuhamya ndimo gutanga kugira ngo abantu benshi
kugira ngo abantu benshi bumve aho Imana ikura umuntu naho imugeza, kubera ko ntabwo ndimo kubivuga hano ngo urumva ngo ngende ngo ntabwo ndimo kubwira abantu ngo mbabwire ngo urumva ngo bamenye ngo uriya muntu ni mubi, oya, ahubwo nubuhamya ni ubuhamya kugira ngo abantu bumve ibintu umuntu agenda anyuramo, bumva aho Imana ikura umuntu nanone naho imugeza. Rero mukaonke twaje kuzana umukozi, hari umukozi yahakora, hari akana k'agakobwa kahakora. Rero kana k'agakobwa sinzi uburyo yakaganirije, sinzi ibyo yakabwiye. Mukaonke yaje kubyara undi mwana agira gatatu, umubebe, noneho akajya abwira ako kana ngo kajye gafata uwo mwana kamuriheke kamukorere byose, noneho nanjye nteke nkorope mesure ibintu byose, ngo hatagira ikindi kintu azakora. Kandi murazi abantu biga muri secondaire byasaba kugira iki, kwiga mu ma examen, kwiga ugafata igihe cyo kwiga. Ariko nje nta mahirwe nari mfite yo gufata ikayi ngo nicare muri salon nige mfata ibintu mu mutwe ku buryo ejo ngende gukora examen nk'abandi. Nukuvuga nakeneye kwiga, nari deplacer nkava mu rugo nkajya guhura n'abandi bana ku ishure runaka cyangwa se handi hantu tukiga, noneho ngataha. Nabyo nanone niyo nabikora byaba ikibazo. Umva nukuvuga bura iyo ufite stress, iyo uri stress mu mutwe ntushobora kwicara ngo utuze, nibyigwa mu mutwe ntibijamo, ntiwiga ngo bikonde. Ariko kubera kwa kwideplacer nkagenda nabyo byaba ikindi kibazo, basanga wagiye he, ibintu byagenze neza, ibiki n'ibiki. Mbese nubwo hari umukozi byitwa ko ari nje mukozi, ariko nta kintu byari bintwaye kubera ko icyo nashaka kwari ukubaho niga meze neza nta kibazo gihari. Ndibuka 2015 haba ibintu bya manifestation, baravuga ngo ntihagire umuntu asohoka, noneho byagera mu ijoro. Ico gihe ndabyibuka hari nko mu saa 5 z'ijoro, ubwo sinzi ibintu byari byabaye, nanjye ntabwo mbizi kuko ibyambayeho nanjye byarantunguye. Mukaonke yaratashe, arataha, ndyamye mu cyumba iriya, numva arimo kwivugana wenyine yidoga, ariko ntihagira ikintu na kimwe mvuga. Aridoga. Yarafite ukuntu nyene yataha akavuga ariko ata muntu ari kuvugana nawe. Ariko rero iyo umuntu avuga wowe uhita wiyumva. Je nariyumva ibyo arimo kuvuga. Noneho icyo gihe araza afata spanete, arayifata arayica gutya. Nayo njyamanye n'umwana wiwe, arayica, aravuga ngo byuka, ngo sohoka. Ni mwijoro saa 5 z'ijoro kandi nta muntu yemewe gusohoka. Baravuga ngo nta muntu ari busohoke kubera abantu ibiki n'ibiki. Murazi ko byari bimeze. Yego. Noneho ahita atora umwana we ngo uyu mwana ngo sinshaka yuko ngo bana ngo ajyamana ngo n'uyu murozi. Akwita ko umurozi. Ndavuga se noneho habaye iki? Icyo gihe narasohotse, nta mpuzu natwaye, nambaye gusa ikambiri zari imbere y'igitanda, nkenyera igitenge, nambaraga agashati karaho nyine, karaho hafi ndasohoka. Abandi bantu bose bari bajyamye muri quartier, nsohotse oncle arankurikira, iragaruka. Reka kurakara, garuka. Ndamubwira ati noneho ntabwo ndi bugaruke mu nzu yanyu, ndagiye. Kubera ko nafite musaza wanje mukuru yaba mu Cyarama, aba kwa tante. Ubwo none ndavuga ati reka ngende mu Cyarama, ngende kwa tante noneho ngende. Arambwira ngo hoya ngurazi ngo hameze nabi barabara hano, ihangane ibiki, ngo ndamuganiriza. Twaba mu Kamenge hafi ya Sokarti. Ngo urumva ngo hoya ngo garuka, ngo nta kibazo birahera. Burya naragarutse nkurikira oncle, tugeze imbere y'umuryango gutya, aravuga ngo ntiyinjira. Ubwo ni mwijoro turatuvuza induru, oncle aragerageza uburyo bwose nyine birangire. Icyo gihe ndibuka nararize kuko burya uzi hari ikintu kigoye. Uzi umuntu ugufata nabi azi neza ko burya abantu baba papa nibo bantu bagize urugo. Iyo utagira papa uba ubona usa nk'umuntu nyine nta mubyeyi ugira. Mama burya ababyeyi baba mama baba bafite inshingano nyinshi cyane ku buryo kandi urumva niba ari umumama n'umufakazi, hari abandi bana akeneye gufasha, ntabwo byakunda ko
ashobora mwese kubasaidia ngo bikonde. Rero ndibuka ko ico gihe nagize ububabare cyane, ndarira cyane nyene nibaza ahantu ndi buje biranga. Ariko nanone nkomeza kwihangana kugira ngo mbane nawe, nanone ntibyakunda biranga burundu, biranga neza. Ubwo nukuvuga ndibuka hari igihe hari samedi ngenda muri sport ku ishuri. Ngiye muri sport burya ntashe naraje atangira kuntuka. Sasa rantukira ahantu nyine abantu bose bari bwumve. Urabona abantu bose bari bwumve. Ubwo we ntiyemera ko mvuye muri sport, ntiyemera ko mvuye ku ishuri. Ico gihe harimo kuntuka, ngira amahirwe umwigisha dukoresha sport mbona ararenganye gutya agiye mu yindi famille yacu nanone kundi muhongre. Rero aciyeho ntiyigeze atuvugisha, yarakomeje. Ariko je mubonye ubwo nyene nigira nkaho ntamubonye, ariko we yaramubonye. Agiye rero agezeyo kwa wundi muhongre kubera ko byasa nkaho twegeranye. Aragenda ubwo je nibwo nagiye nanone ngiyeyo nsanga arimo kubabwira ati vraiment ibintu uriya mudamu yarimo arakorera Nadia ntabwo nigeze mbikunda kubera ko je nigera urimo kubakoresha sport ku ishuri. None nsanze arimo kumubwira nabi, arimo kumutuka avuga ngo ntabwo yaravuye ku ishuri. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Ngo nyenda avuga nti nta kibazo byihorera. Ariko nkira ngaha uyu mudamu nukuri sinzi ko ari impano yari afite, sinzi ko ari umutima mubi, ntabwo mbizi. Yari umuntu yashaka ko nukuvuga nubwo niga byari nkaho niyo nareka kwiga ariko nkora imirimo yiwe, ibintu byo byose mbishire ku murongo, mesi imyenda y'abana, ngira gute ama uniforme, gorora ibiki, ibyo ntacyo byari bitwaye, narabikora kubera ko nari umukobwa mu rugo kandi ntabwo nari kureka kubikora. Ariko rero yari umuntu nyine sinzi, reka mvuge ko tutari twahuje. Ubwo ico gihe nakubwiye ngo yaraje ngo akuraho umwana we ngo aravuga ngo ntabwo yarana nanje. Burya yashatse kunkubita, yaje kunkubita ikintu je ndamuhunga kandi nkuze ndumuntu akuze. Nanone yashatse kubikora inshuro zibiri. Ubwo ijya kabiri nabwo yaraje arabikora. Ariko nabwo ntagiye nakimwe yigeze nkubita ngo bikunde kubera ko we nabone naca mukwepa kugira ngo atagira kugira ngo atamfatisha yankone. Ibaze rero umukobwa mukuru gashaka gukubitwa nabwo n'ikindi kibazo. Rero nkiraho nyine nari mfite ikibazo cyo kugwara amanjine. Rero amanjine nagwara amanjine ku buryo naja muri crise. Naja muri crise iyo haba nk'igihe cy'imbeho wasanga ntari kubasha kuvuga, ntari kubasha guhema, ndimo kubabara cyane. Rero iyo ubwo nabwo nubundi buhamya, ariko impamvu mbicishijemo hano nuko nagira crise ndaho nyine ndi aho mu nzu, ariko nanone akambwira nabi ndaho nyine ku bugwayi bwanje. Bwari ubugwayi, reka mvuge ngo bwari ubugwayi nyine ngendanwa ku buryo numva ko ari ikintu gikomeye cyane, ari ubugwayi bumbabaje, kandi bwari ubugwayi bumbabaje cyane ku buryo abantu babizi muri famille yanje barazi uburyo nari mbabaye. Ariko iyo naba rero ndi mu bwo buzima aho ngaho nagiye muri crise, we ntacyo byari mubwiye, yumva nyine ashaka kumbabariza nanone muri bwa burwayi. Hari igihe kimwe nigeze kumubwira ngo ndarwaye uyu munsi, ibyo ambwiye gukora ntabwo ndi bubashe kubikora, kuko iyo najya muri crise no kuvuga hano sinahindukira, sinabasha guhindukira, hano haba habyimbye gutya cyane ku buryo ntashobora kubuja gutya, ku buryo ntashobora kugira gutya. Rero ndamubwira nti ibyo mwantumye ntabwo nshobora kubikora kubera ko nagiye muri crise. Ubwo iyo navuga gutya, hari igihe yigeze kumbwira ngo ndasanga bino utabikoze ngo ahita usohokera mu nzu. Yarambwiye ngo mesi impuzu. Mese ndamubwira nagiye muri crise ntabwo ndi kubasha kunama. Ariko nukuvuga no gukoropa sinabasha kunama ngo nkorope kubera ko biriya bintu bya hano byaba byabyimbye. Nunamye gutya numva umutwe nyine umenga hasi. Rero nkoresha systeme, mpamagara musaza wanje wa undi nakubwiye w'imfura yaba mu cyarama. Ndamubwira nti rero madamu wa oncle yambwiye nkore gutya na gutya mfasha
uzumfashe kubera ko je nta kintu ndi gushaka kandi yambwiye bino bintu ntabikora ndasohoka arambwira ati okereka nta kibazo nzi buriya yaraje afasha bya bintu ariko we yabintuma ntabwo yabintuma kubera ko abikunze yabintuma kugira ngo ambabaze kandi arebe koko ko ibyo bintu ndi bubikore rero umusaza wanje yaraje aramfasha aje kumfasha ubwo we ahageze yarabajije abo tubana nyine arabaza ati byagenze gute ibiki avuga ati musaza we yamye ngaho niwe yamufashije aho naho bibinduru ninde muntu yigeze akubwira ko ukeneye guhamagara abantu hano ngo baze kugufasha ndamubwira ntabyo nayishoboye ubwice gihe hari umukozi kandi hari umukozi ariko nanone ubwo hari umukozi nije nagomba kubikora we ntabwo yabintumye kubera ko yumva ashaka ko mbiko ahubwo yabintumye kugira ngerageze na bwa burwayi ankomeshe nyene urumva mbikore byanke bikonde ubwo no kuvuga ndahamagara musaza wanje amaze kuza kumfasha nibwo byabaye ikibazo we yaramwihamagara yaramubwira ati sinzongera kukubona mu nzu yanje urumva urumva musaza wanje we yaramuhamagara aramubwira ati sinzongera kukubona mu nzu yanje ubwo noneho jewe nje ndamubwira nti ntabyo nari nshoboye rero niyo mpamvu namuhamagara ariko musaza wanje aramubwira ati rero ntabwo nakomera ko sister sufuringa kandi mpari niyo mpamvu namufashije kugira ngo ndamufashe kubera ikibazo cy'ubugwayi afite n'ibyo mushaka nyine bigende neza ya ariko nabwo ntabwo byabaye byiza nabwo nanone byabaye ikibazo akomeza kumbwira nabi akomeza kumfata nabi akomeza kubona ko nyine ntari umuntu nk'abandi ariko nukuri yumve ko namubabariye nubwo byakomeje kumera nabi yumve ko namubabariye sasa etape yagiye kubaho yanyuma etape yanyuma yantumye je nitora ngasohoka nta muntu anyirukanye nkava mu rugo nta muntu anyirukanye yaransiga mu rugo akambwira ati teka ngateka wagiye mu gikoni watetse urashitse ku meza sasa sinzi systeme yakoresha niba yaba yabwiye wa mukozi kugira ngo abimukore ko we ntabwo yaba hari agace genda agashiramo umunyu wumve ngo umunyu wa wundi udashobora kurya uri kumva umunyu udashobora kurya wa munyu udashobora gufata bya ngo ubishire no mu kanwa sasa hari ibintu mu buzima bikubaho cyangwa se nk'amafilme tureba ukabona ni filme nyene ariko ni ibintu bibaho mu buzima bw'abantu mu buzima busanzwe bibaho yashiramo umunyu umuntu noneho tugashira ubwo we yabazi ko ibyo bintu byakoretse byabaye nanjye nabanzi ko natetse neza twaja ku meza onkara agakoza mu kanwa akagira bucyo ngo ibi nibiki ngo umunyu watetse ngo byagenze gute induru zikavuga akavuga ngo ngo singa umwisho wawe se yatetse ubwo bwa mbere ubwo biraciye ejo asuye guteka umusenyi munjye umusenyi munjye none ubwo nije natetse none niba wari watetse umusenyi bakusanga mu ndya uravuga ngo ndabishikoze hari undi muntu uza kuvuga ni wowe nyene sibyo ubwo rero onkre ico giharariye yavuze induru ati mana ya none ni mu kirongi nibyo mutetse bimeze gute je ndamubwira nti nabikoze neza nta kibazo kuko burya umusenyi niyo waba mu ndya wibagiye basi dufate ko ari sukuri keye ntabwo biza ari nk'umugi biza ari utuntu nyene duke nyene mistake yabaye ariko yari ibintu byapanzwe yari ibintu byapanzwe rero sasa biza ari mwinshi burya onkre yararya amenyo akumva arimo ikinyi imisenyi arabaje ati byagenze gute ka onkre ati suyu se numwisho wawe yatetse mubaze agira twice uko nyene kandi uko ndiko abantu bamuzi abantu bazi uyu muntu nukuri nuko nyene yavuga ati sumwisho wawe yatetse ngo aragira ngo twice estoma ngo none ubu hagiye kutwica sinabwiye ko ari umurozi sinabwiye ko ari umwica aruba rero ubwo se n'ubuzima n'ukuri je nabayemo kandi nubwo ndimo guseka ntabwo ndimo guseka ariko ni ibintu byambabaje pe mwumve ko ibintu bikinwa muri filme mwumve ko ari ubuzima abantu bacamo n'ubuzima abantu babamo rero icyo gihe mbona ibintu birakomeye
mbona birakomeye, mbona ni induru, mbona n'ubundi ni nkaho nzaha itetse ikibazo hano muri rugo. Ubwo ikintu nakoze narayitoye. Hari umwana twigana yitwa Aline. Aline uwo mwana twigana rero yaba mu nzu z'ababyeyi biwe, ariko iyo chambrette yari afite yari nini kandi yari afite igitanda kinini. Rero Aline mubwira ubuzima bwanje ukuntu bimeze. Arambwira ati rero uzaze jembe nkucumbikiye gato uronderaho kujya cyangwa ugende mu rugo toke. System rero nakoresheje mu kugenda. Je nafashe mpanking ibintu byanje byose ndabipanga mbishira ku murongo. Nagiye araho nyine ariko ntiyamenya ko nagiye. Yarahari ndapanga ibintu byanje ndaterura nukuvuga ibintu byaberaho numva ari ibintu bindenze. Nibuka ukuntu nari mfite rinete z'amaso nkazimanika ahantu hejuru ku kabati gutya. Umwana akagenda akazimanura, icyo gihe yarazimano yarazivuna montire ziravunika. Ariko nawe mubwira ambwira ngo ntabwo uzi gucunga ibintu byawe. Ntabwo uzi gucunga. Umva nta kintu kimwe nashobora kuvuga je ngo cyumvikane mu go rugo. Nta na kimwe cyabaho. Hari amakaye twakoresha bita ngo na magraphone. Binini gutya. Kira gikaye sinibuka amafaranga cyagugwa ariko abantu bagikoresha byakoreshwa n'abantu nyene ariko byari bikaye nyene bihenda. Rero icyo gikaye naba nakibitse hano umwana aragenda ahera kuri presentation arandika ibintu nyene bya bindi by'abana arandikamwe ararongera aje inyuma arandikamwe arongera aje hari arandikamo. Mbwira mama we nti rero mumfashe mungurire indikaye. Umwana yanyononeye ikaye arambwira ati wowe ni utazi kubika ibintu byawe rero abana bazaza barugukosora. Sasa ubu naribaza icyo kintu kuko reka mbwira ahantu hose abana barakubagana iki ariko abana ni byiza guhana abana no kubahanura. Umwana akoze ikosa muhane kuko iyo nk'ubu nje nari umukobwa mukuru w'abana bari bato ariko uyu munsi barakuze ariko nabo bafite amatelefone ubu ngubu bashobora kunkurikirana bakabona ibyo bintu bakumva kumengana ibintu bitabaye cyangwa bikabababaza kubona nje narabayeho ubwo buzima kandi ari bo mbana nabo kandi biturutse kuri mama wabo. Urumva rero ubwo nta kintu je nari mfite aho ngaho nta jambo nari mfite rishobora kumvigwaho nta kintu kimwe nashobora kuvuga. Rero maze kubona ibyo bibazo byose bikomeza bigenda bibaho ngaho bikomeza bimera nabi ndasohoka ndagenda mpanga ibintu byanje byose mvugana na wa mukobwa araza aramfata ndagenda mu rugo iwe. Ubwo naragiye nahamaze nk'iminsi nk'ibiri kubera ko twari mu exam ku ishuri namara nk'iminsi nk'ibiri ariko nanone igihe cyose sinigeze mvuga ibibazo mbayemo. Sinigeze mbwira mama wanje ngo mbayeho gutya. Naracecetse kubera ko umubyeyi hari yarimo guhangayika azi ko yakohereje ku ishuri nugenda kumubwira rero ibindi bibazo urimo guhura nabyo muri famille biratuma aticizere kuri famille cyangwa akumva nyene ari byo. Burya ikintu nakoze mama yanyandikiye message ari mu gitondo arambaza ati waramutse gute. Namubwira meze neza ariko namubwira ngo meze neza ndi mu modoka injana mu rugo. Nukuvuga buriya nko mu masambiri gucyo y'igitondo bagiye bambona mu rugo. Mama mbonye abona ntabwo ndi umwana wo nkuko yarabiza abona ndi umwana yananutse narapfuye naragize gute ndi umuntu nyene ariko ndashika hose nigeze mubwira ikintu kimwe. Narashitse mu rugo nambwira mama mundeke mbanze ko nduhuke cyonyine kubera ko nabana nahasanze mu rugo barambonye bararira baravuga uyu ni Nadia byagenze gute ariko je sinagira ikintu mvuga sondarira ndamubwira mwanze mundeke nduhuke. Burya naragiye ndaruhuka ngene mama arambwira ngo hoya ngo mbwira ngo wabaye iki ngo ubwo isi bya bindi by'abakobwa mbwe nibujuma mugatwara inda ibikingo ntibisobanutse kubungana gutya ibiki byagenze gute ariko ndahora ntabwo nigeze mubwira ubuzima bwanje ahubwo nabaye bufata umwanya wo kubanza kumubwira bwa buzima ariko yamaze gutuza yamaze gutuza nanjye kugira ngo mbimubwire neza yenda aze kubyumva na bitahure. Buriya naricaye mubwira ubuzima bwanje
byose ndabimubwira. Ubwo niko barimo kunshakisha muri famiye, barimo kuvugana famiye zose, Nadia twamubuze. wa mugore mu nyuma ntiyagarutse ngo akurondere nyine ahangayike. Ahubwo onkle we yarahangayitse, arahamagara n'izindi famiye aravuga ati Nadia twamubuze. N'iryo joro ngenda barampamagaye ariko mbabwira ko ntahari. Barampamagaye n'undi mutanta arampamagara ndababwira ati ntabwo mpari kandi ntabwo ndi bugaruke muri famiye. Ubwo je nari aho hantu aho ndababwira ntabwo ndi bugaruke. Ubwo barahangayika, nanone narinze ngenda mu rugo batazi ikintu na kimwe. Baranshakishije barahamagara bigeraho mama arababwira ati umwana turi kumwe yaraje. Tiyageze hiyo gute? Byagenze gute? Arahora ntiyagira ikintu ababwira. Ariko carambwira ati turagenda tujanye. Ubwo nyuma twagiye kuza tujanye baravuga ati rero twicare nka famiye tuganire batubwire ikibazo gihari. Ndabwiye ntabwo ndi bwicane na famiye kuganira ikibazo gihari. Ariko nanone barambwira ati reka tuganire na famiye kugira ngo tumenye ikibazo niba kiri hagati yawe niba kiri hagati y'uwo mugore. Kuko ndibuka uwo mugore yigeze kumbwira ijambo ngo Nadia ngo wowe ngo nzagukorera ikintu ngo kimwe utazopfa wibagiye mu buzima bwawe, ngo hahandi ngo aho uzoja hose ngo uzovuga ngo narahuye n'umugore. Niyumvira iki kintu ndakibura. Ariko noneho ibyo bintu yambwiye binja mu mutwe, mbwira famiye, mbwira abasaza banje, mbwira abatante, mbwira abandi, ababwira ati rero nimubona ikintu kimbayeho mumenye ko ari mukaonkle. Kubera ko je yambwiye gutya na gutya na gutya, rero mumenye ko ari mukaonkle yangiriye nabi, nyine ntabwo nabyumva. Nibwo rero bavuze bati okay twicarane na famiye. Burya famiye yarateranye turicara turaganiriye na famiye, barambaza ati ibibazo bise bimeze gute, wowe bimeze gute, wowe bimeze gute. Turaganiriye ubwo nanone baravuze ati musabane imbabazi rero ubwo bimeze gutyo, turasabanye imbabazi turatasha. Nanone uwo munsi nyene dutasha arambwira ati sha jewe ukaja kunkoranya mu bantu ukankoranya mu bantu ngiye ngusaba imbabazi, ati genda mu rugo ndaze isigaye tubivugane. Naragiye kuvuga mumaze kwicara na famiye barabumvirije, aragusaba ikigongwe nawe uramusaba ikigongwe, baciye bakobrije kusubira muri nanone narasubiyeyo nanone turakomeza turabana. Ariko nawe ntabwo yigeze abyishimira kubera uko kuntu byagenze tukaja muri famiye gusabana imbabazi. Yaciye umva ko imitwe yiwe kirasamba. Ubwo nanone yongera akomeza kumbwira nabi. Sasa rero ubwo aho hantu naje kuhava kubera ko hari ukuntu uba mu buzima ukabona ko n'ubundi udashobora kuhakurira pe, nta kintu ushobora ntawe biriko biraje. Rero ubwo buzima bw'aho hantu naje kubuvamo nanone nkomeza ubundi buzima, kuko ubwo buzima nabo bayimwe imyaka 3 nibwo nabaye aho hantu. Ubwo nza kuhava nanone nja mu indi famiye. Ariko ni urugendo rutari rworoshye kandi uyu muntu yanyigishije kubaho, kuko burya ikintu nikikubaho ari kibi umuntu akagufata uko utari cyangwa se akagufata uko ashaka, umenye ko harimo kukwigisha urugendo rw'ubuzima bwawe. Umenye ko ejo nawe uziga uko uzabana neza n'abantu, uko nawe uzomenya agaciro k'umuntu, ukamenya ko umuntu afite agaciro gakomeye kandi ukanamenya nuko uzitwara mu buzima.